Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian bagi dekat jong kahanyo drap National Youth Front kila syara ano hakibor pulit naga jingking ha tengar namar ka jingbat jong ka seng ki kali Assam mentaka step ka arpan rutari ubenai naitung arja pusau kum kadak ban pen i syaka sorkar halor ka jing sangap menti ban pentri kamno ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ya ki dekat ka seng lara ano dagi bor pulit naga jingking ha tengar bala penkiat diki sya civil hospital Shillong ban le ya ka medical check up Bat hadian kani lara yaki syathanat sadar ban penong ke jing tokin. Hadian belara ikinong yalam bat kidukhat ke seng syathanat sadar. Marma lawan poi u presiden rangwa ke seng uba sadon bela bantuk lar halor kani ke jing syakem kidukhat ke seng. Kinong yalam bat dukhat ke seng ki bela syara syathanat sadar. Ki kenthop ye u Steve Raymond Cream, President East Khasi Hills, ba Orestar Maulong, Disciplinary Secretary, ba Andrew Lingdo Secretary, ba Banrap Wanyang Vice President, ba Frankie Lingdo Office Secretary, ba Melvin Ubadi Udukhat, ba Talibor Swear Education Secretary, haringkat kiwe. Nhân kecil, lawan super kecil. Jadi beliau bukan. Yang pelun rokan. Sorry. Saya hal apa yang bongkar kuda. Kalau dah tincat ano? Can you please call in touch? Pernah lagi gitu. Nolak kang lagi. Boleh ulang sekong kedua terus sih. Hah? Kano lanong ngin up ngidom kam ban keren deh ngin keren ngin ngir biar basu up nem tay mlong dah. Kira berarti ngidom kam ban keren.
Tidak boleh jalan.